Sure. Saphinde futhi sangena phakathi esigodlweni sika MTHANDAZI Dlamini. Sangena phakathi futhi eladini la. Bobule bakhona emakhaya sanibona njani siyaphila. Asincane nempilo singalahla amasiko. Mthandazi okhulumako ungumfoka Dlamini lapha ekhaya eSwatini enhlejeni kaHlathi. Ngibe ngikhona lapha yonke indawo singatholakala njengamanje. eThekwini njalo ngabomgcibelo okholo ongifunaka eThekwini lapha endaweni yasolwandle nalapha ePitori noma ke sport ngasho njalo nesport nelesport njalo. So elwandle mangiyakhona so yogeza abantu emfuleni lapha olwandle phinde futhi mhlawumbe abantu isithunywa. Nawe ngifuna ngithinte efonini ukwazi ukuthi uwenze appointment nawe uyobe ukhona nawe uyobe ukhona. Njalo ngabomgcibelo kahle lesiningi lapha ngibuka kwami okwamanje ngizofika kanye ngenyanga. Ngapha ePitori khona kanye ngenyanga bafuna ngomhlambele isithunywa le appointment. Kunama prize akhona ehlukahlukene enganza kwethu. Ukugezwa nehlambulu isithunywa akufanani. Nalapha nangifika olwandle kukho fike bafike amanzi mahlambulu isithunywa sabo ngisiphakamise sisebenze fike igeze ama prize engeke zafanana. Ngifonela ufuna ukwazi ukuthi mayini ama prize. Nongidinga yisho nami ngiyakudinga ngelanga elithile but wazi ukuthi imali ngiyoba khona ngawo ngumgcibelo kuphela. Abakhona abangifunayo baba more than 5 ngiyatheleka because angidingi abantu abaningi kakhulu mhlawumbe isithunywa lenyoni bisemba bese iyakhathala lo muntu leke emzimbeni wami ngoba mina sisasithunya lesesemanzini mase ngasothi wo khawula ngiyavala bafuna ngiyajika ngiyabuya lapho fethu mhlawumbe abantu abawu7 ngigeza abawu5 ngigeza abawu6 kuyoshaya isithunywa sithi nesithunywa sakho ukule bakhona emakhaya so sengathulakala enganza kwethu uma ufuna mhlawumbe isithunywa sakho fika lapha eThekwini abaseThekwini sengitholana nabo ngiyafika eThekwini emanzini bafuna ngibageze kulungile khona eThekwini afike ngigeze futhi lesa spade futhi nakhona ngageza ngibole khona ekhaya ngiyabonga ngifonela ku 07152 92117 073 1044 262 singalahla amasiko ngibukele khona ekhaya akukho lapho ngadinga khona umuthi akupha ngadinga khona iswasho yonke into iyadingeka ngibukele khona ekhaya sukuma uma ngenyawo ngahlala phansi hlala phansi impilo hlala phansi uyiphoyisa isoja utishela ulwada uyini umechanic ufundiswe hey inkinga zikhona lapha ngaphandle thina la ekhaya singakusida nabakule bakhona emakhaya abanye belaphendabuba anisithi zangoma izinyanga abafundisi ngiyabakhulisa ukuthi uNkulunkulu angabasindisa nabasiza abantu baphumele abantu bayephambili ngikho khona ekhaya lokhu kuyahlonishwa isithu siyahlonishwa usibekezelele ulandelise ngendlela yakhona efanele ungajayi ukuduba ungafuthelwa into eyisebenzi ucalekisa amandlozi abantu abacalekiswa yibona abavuli bendlela sikhona iswasho esakhiwe ngaphandle kwalesi sekusebenza umuzi sekufike futhi esinye futhi abasivedela lapha ekhaya nasibona sebhodleli lengaka singamazi sisebenza indlela esimanga kakhulu kwela bakhona emakhaya bavuma kwamanje ukuthi ngisikiphela ngaphandle but ugeza ngasemfuleni ugeza ngaso ekhaya ugezela ngaso esigageni kukuwe wena ufike usho lokufunayo ukuthi uthela phakathi emanzini akhe egeza sivule yonke into evalile la kuvalwe khona sifike sivule sesebenzile ikuphi imali zakho zavalwa umsebenzi yonke into emaphupho inhlanhla ufuthi nje kuco phakathi sive schedule noma kuthiwa uloyuthakathiwe sifike sivule phinde futhi ugeza nangakho into kungena emzimbeni wakho iswasho lengikhuluma ngibule khona ekhaya ngiyabonga inkosi kubusise I love you laba khona emakhaya sicela sibambisane nimbukele my channel YouTube MTHANDAZI Dlamini tshela nabanye ukuthi uzasibukela lapha sizawuphumelela sawuphila lapha kulo muntu lo yakusebenza ngesithunywa ukuthi senza ngamanzi kunamandla amakhulu kakhulu amandla kuphi asemanzini inkosi nibusise siyabonga.